Doktor berbet jong ke Apollo Hospital kinsa Sumar ke Nongpang ha Apollo Trinity Medical Center ke Badan Hajan Guralin Lower Nongrim Hills Shillong. Doktor Kripesh Ranjan Sarma na Apollo Hospital Guwahati unsawan nak arpotrik nailur aracar arpusan hakapor karwi bejemen step berundan haduk kapor arbije no sngi wen Sumar Yaki bejen jaban ring mensim ni badan jingpang asthma, ki badan jingpang badan jingbong ha utar, ki badan jingpang TB, ki besyam jingjenjar bandring mensim ha kaportia. Ke doktor Pubali Deka, Pediatric Neurodevelopment, Kamis Manisha Nayak, Pediatric Occupational Therapist, kinsadana ka arpotrik nailur arajar arpusan, nadu kapor ku ibejemen step, hadu kapor arbije no sngi. Doktor Dipanjan Goswami, General Surgery but Pediatric Surgery na Apollo Guwahati unsadana ka arpotrik nailur arajar arpusan nadu kapor katwi bejemen step hadu kapor arbeje no sngi pan Sumar ki badan jing at haga kapo ni hernia ki badan jing pang ni jing thot haga jing long shenrang hagi kholong badang shukha ka jing te uthlie ka penjenjar ki kholong bandi bun ka jing bamisno bhau pat bam bat ka kapo ki kholong ki badan thliu haga doksa bapin phya ka shadem bat ka kapo ki we ki jing pang biade baru so pet kholong ki badan jing block ni ki badan thliu hagi sneer ki badan appendix ki badan jing pang stem bat ki badan tumor Lada pikwa pan book yak appointment pilapan phone ni WhatsApp how no number kendai saw prasan like kendai nyo lai ba pilar bun book online appointment hak website www.apollotrinityshillong.com naga benta ko home collection ru pilapan phone how no number kendai saw prasan like kendai nyo lai